He tapu te mate. Mō tātou, hakoa nehu, hakoa tanu, hakoa pungarehu atu, he tapu te katoa. Kia kauarawa hoki e pā ki te kai. Nā i runga i tēnā, kia hakai tangata whenua, kia tuku nātu wā rātou pungarehu ki roto ki wā tātou awa. Te wāhi e kauana wā tātou tuna, te wāhi e tupu mai ana wā tātou wātakirihi, ngē nā kai te kaura. E nā mea kei roto i wā tātou awa, me te moana katoa, kia hakai, tāku rongo mutunga. He tika hoki, he mahi nā te iwi māki hoi, nā te kuare. I guess there's an obvious one that if you're going to inter or bury ashes in a private property, you seek the permission of the property owner. Then it comes down to, well, what about public spaces, beaches, parks, reserves? Here in Auckland Council actually do not permit such activities to happen, yet it happens. Mō tēnei kai tia ki tūpāpaku me nana te kaunihera. And from what I can see, the council have never taken any steps to in any way try and confiscate ashes or fine people for doing so. But it is in contradiction to the bylaws. I tū atu i nā turepā ke hā ko tāna rangatira o nā iwi kia mautonu tātou kia tātou tikana. O tira, kei te kaha whakamahia te tahu tūpāpaku ki waina ia tātou. Ka tahi anō tēnā āhuatanga, ka pā pēnei te nui ki roto i a ngai tātou te iwi Māori. Absolutely love her. Ko te ao wairua tonu e kōrero ana ki tēnei kuia. We are a little bit late to the party in this regard, but I think we do need to obviously ensure that there is an awareness, and again, that's where I think whānau and families can work with their funeral director to actually understand, well, what are the considerations, rather than just charging off and doing what they think is right. E mara, ina kore tātou e whakahe i tēnei āhuatanga. Pēhea tō tātou aroha ki wā tātou whakatupuranga. Kei a tātou ke te tiaki i te ao o tēnei wā mō a tātou mokopuna o Apopo. Kei te huri te ao, e nari kia mautonu ki nā tikana i tuku i homai. Taru Black, Matuia.